Media kwan so yentie said nsem ni nchemu etie. Abrantia wonya mfie aduonu enwotwe anedin de ofo repeater. Ebeto odwa se enipa bi ekumo no ewa Akyem Osino ewo bra Osino Presby Senior High ene Nsuapemso Youth ewo Fanti Akwa South mensin mu ede bo eni no wo so wo srempanifo sa atentene enya adwuma Adom TV kase etwaso ene boso pepepa esiafo bi a oboko school ewo senior high school ene abrantie a wo free Nsuapemso mentime wanse ba omuntemu a ba ko hwe ne nkwa and so madom kase amane boni kwasi azo aba Nsuapemso kromu a ye ne mpanifo be di nkomo ne ahwe ensem no si kura no sen na kwa kosie boso no ba ko pepe ni regional command of police service eba akoma Adamaye ne west say they are going to serve justice regardless. Sasem no kan ni nya no kwa ba kukura ni school for ne sheka adichi kumini paka ho be pima na Dr. Akufu Dampare IGP itasami enti ho this the second time if you catch IGP say you to your Ghana for so mra aduma ha de ana mra enwe aduma Kenya district commander Adamaye assurance say or the brother aduma no ya chan so ona ma emra aduma na kopin dawada no justice no and IGP say na nkola no only be so threatening on social media only be so threatening papa if you find out baby area ta ho dia no justice Wani kwa wa oni pa ba akofo oni pa full stay teacher ni aka ho teacher